Odlazak na izbore. Slika dimenzija 20x30 nalazi se, rađena je na platnu. Na tom platnu je već rađene neke slike, ali nisu uspjele i preko tih slika je prelepljen papir. Papiri sa stranicama iz jedne od Šešeljevih knjiga, pošto imam puno stranica, uglavnom radim od toga, mada sam u početku radio i sa novinama Politika, bitno mi je da je sve u ćirilici. Ova slika nije rađena u nikakvom zlatnom preseku. Nisam pazio na nikakvu posebnu postavku slike, već mi je bilo bitno da više skicu za sliku formiram kao sliku. Da je ne bi razrađivao, već da to bude odmah onaj udarac, onaj pankirski udarac. Jeftin akvarel i kvalitetan tuš. Također, dva kafena papira koja su zalepljena na sliku su deo iscepane zadnje strane jedne slike u koju sam otvorio da bi diplome, one što su rama koja ima diplomu, uramljene slike, znači ona zadnja strana od papira koja je bila, nju sam iscepao i sada je koristim dalje za slike. Na slici odlazak na izbore koji je motivisan izborima u Srbiji, znači bilo koji da su izbori, bilo nebitno za šta. Znači to su gomila, horda, baba, koje idu, koje ne mogu do ranje da dođu, koje umiru svaki dan, kojima moraš trčati oko njih, ali, kao što sam i ovde pokušao da prikažem, ustaju iz groba, ustaju iz postelje, idu kao zombi, znači neke babe ovde su prikazane da idu iz groblja, neke sa groblja, neke se vuku, okupljaju se u različitim grupama, jedna drugu vuče za ruku, imaju štap, sa štapom mlate, jedna baba bulji direktno u posmatrača i prati sa izdubljenim očima i ustima kao da je demon, kao da je avet, kao da je neka utvara. Ostale babe sve su napravljene bezlične i vodi kolonu ili izolovana čak iz kolone, izdvojena, ide napred, ona zna gde ide, ona ide da glasa, ona je gledala televiziju, njoj je jasno šta treba, da li je to u pitanju predsjednički kandidat ili promjena ustava ili nebitno šta, ona zna šta je ispravno. I kada sam pitao jednu, pa zašto ideš, imaš 70 godina, koliko misliš živjeti, zašto menjaš ustav? Znaš, hoćeš pustiti nas. Znaš, ja sam duplo mlađi, 40 godina, imam decu, sad će deca punoletna. Ne, pokunje se, ali to je nekako jače od njih. Oni su otrovani, oni su svi zombiji. I ti zombiji su prikazani na ovoj slici. Mislim, oni mi se gade. Ti nepismeni, ali to je demokratija. To je demokratija, čak i grupa nas koja ima isto mišljenje i mislimo svi dobro za našu zemlju i mislim nešto pošteno, opšte pošteno, nešto po načelima savesti, morala, ali nemamo isti cilj, istu ideju kako doći do tog cilja, nemamo čak ni iste poglede na svet. I onda ako se mi koji, neko društvo, nebitno koje sedi, pije pivo, zajedno druži se, pije kafu, nema, ali ove babe imaju isto mišljenje. Njima je rečeno šta je mišljenje i oni to slušaju. Oni će otići i glasati i boriti se i imaju svoje ja i sretni su u životu i kad ih suoči sa činjenicama, onda ih učačne osinje gnjezdo i ispucavaju nebitne informacije, nepovezane i znaju da nisu u pravu, ali one veruju u ono što im je rečeno da je ispravno i one su služile biti dobar i veran drug. Kaže, zašto nam je ovako? Pa, zakleli smo se Titu, mogli smo da se ne zakunemo, mogli smo da kažemo, evo, okej, Tito je predsjednik, ne, mi smo pevali, druže Tito, mi ti se kunemo, a ovo su potomci, oni drže reč, oni su dali zakletvu i sada idu na glasanje. Izbegavam da radim prolazne teme, pogotovo te političare. Ako treba, radit ću ih za novac, jer to mi je posao. Ali ovo nije prolazna tema. Ja verujem da je ovo neprolazna tema, kao i
tema iz knjige o Milutinu ili knjige doktora Rudolfa Arčibalda Rajsa Čujte Srbi. To će uvijek ovako biti. U svakom slučaju, cena ove slike je 100 evra. Sliku možete poručiti ili u komentarima ili već nekako me kontaktirati. Ostavit ću linkove za svoju Facebook stranicu Ličina umetnički radovi. Na ovom kanalu možete pogledati i ostale moje videe o slikama. Možete i ove koje nisu o slikama, ali gledat ćemo malo da širimo kulturu.